Chibayule kei monte kan nia ke ni infobikes kan nia hei tunrum chu Honda Activa 125 Thunderbird model Thunderbird kan non review dona nidangan ti to thinang thawin a scooter tunami helai kan non review tu ra hi a chanchin te le engang scooter nge ni chi kan non soimain history lampang han chui masak phot kan du a chan chu he scooter kan non review tur Honda Activa hian belchian do tak history chui tur anei tat me chu ama sain han chui chho photila kumsa ni pakhat khan HMSI antia Honda Motorcycle and Scooter India chu tuna Honda kan ti mai hemi scooter siam tu company hian India rama sang ni pakhat dai to khanin Honda Activa masaber model masaber kha anon da chuka chu scooter chuanin India ram scooter sukhek dan le tun thlenga helaya scooter tamzo kan hu ron chua dan le alo evolve dan mo helaya scooter thren kha chon scooty kan ti mai scooty ani mi alawa scooter lo in ir chua dan le tun laya scooter kan man tamzok ten hetiang anga scooter thatak tak aron chua theina chan hi Honda Activa wang kha ania chu thui de laken han chui taila 2001 ma khanin India rama scooter a ve no to scooter kanan tia chuanin gear nei chi ang kha tamtaka to chumi hnuwa chuanin tamtak chuan gearless kan ti meya CVT gearbox mang kan ti ang chi constant variable transmission mo gear thak chop ngai lawa engine RPM manga tinga gear in thak chi tunlaya scooter zong deu thoin gearbox aron man ta khati ang chi te po kha a to 2001 ma khan chuan amaro chu khang scooter te kha atamzo ka chuanin scooter lemlem timela me chia te le nem zok te no pang te tli rol license polan nei thamang lo khati ang ho khaltura deu hlek khanin khatiang scooter ret antimea khatiang chi ho khachu anda deu hleka gear nei lo ang chi khachu amaro chu Activa ron chu atang khanin mitam zokin tangkai ta kan man thei tur scooter a melen po za pu yom lo tin bungro phurdu tan po phurve tun thei a performance po highway apo han tlan pui donila hlo thon lutuk lowa tlan chak ve thei mo a ma mi ho chu tlan chak thei lo chu wangchan highway kal kha lo mem ta tin atui he lo engine chemai lo tur chuti ang scooter chu Honda in anon da shok ta chu 2001 model Activa kan ti khani chu scooter 200cc ania chu Honda scooter thatak mai Activa first generation anti mai chu unlaunch tir kum khanin 2001 khanin singa sanga lai an thala khati hun laia scooter se sa chon bon tak mai nia chon hu lo ka chhozela competition te lo sang chhozela kumsa ni pakua chon Activa 2G a chok ta chu second generation ti na mai ni tani he Activa second generation hianin danglamna lian tak aneya a mel na sa takin anon ti danglama mel chang kangjok anon pe a chuan tun laia kan thriat la tak combined brake system kan ti ahnung brake mea ahma lampang brake thok telve ahma brake mea ahnung lampang brake thok telve khami combined brake system kha Activa hian man masak perania chuan chu 2009 Activa 2G second generation akhanin anon mangtoni chuan chu design chu than ti khop maya Honda hianin kumsari chungot engwak ma thak lowin khami model khan kalte chara 2015 thlengin Activa 2G kha a service charani ti chuan huna local chhole zela 2015 chuan Activa 3G third generation aron chokta he scooter hianin a mela chon chutil tuka danglamna lo amaro chu 2015 ma zong kha chuanin Hero le Honda khan thokop thina 2015 na tang hianin Honda hi Hero tangin anin la sangta anma ni in scooter te bike te ti ha anon zo chok ve ta chuta chuanin Honda chuanin Hero kha an competitor ma saber an ni don ta chan chu Hero hi India rama two wheeler siam tu lian ber an nia tuna pon dan ni renga tun hnai de loka khanin Honda hian aron phan hnai ta ma 2015 na tanga anin lak ran ta ka khanin an tang le zuata Honda kha Hero scooter ho market ava compete tur khanin an chhon vorber Activa chu engine tlema ma aya chakretin anon siama chuan engmoni a mel te pot anon thom threseta chuan an scooter kha 85 km/h vela chakat lan thei turin anon refine chho ve ta ni ti chuan 2018 alloin her choka Activa
5G และ 6G อันนั้นที่ช่วงตา 5th และ 6th generation นี่อินไหนเดี๋ยววินช่วงกันนี่เฮตาเฮียนิน5G และ 6G อินอารอนเกนเตลจูอินเดียรัมสกูตเตอร์อมซิงะ LED headlight อารอนมังมาสับเบอร์ตานี่จู่ๆประคัดนาชวนจู่บ้ากาชวนนินengine ชัตักไม่ค่ะนัสตักเฮร์ดังลำนินจักโจกและเปโตรเฮโลโจกอารีเตโปโซโจกเตียงขานินนัสตักินอันนั้นท่วมชา 5G และ 6G 2018 model คันที่จวนินสังนิสมปกัวอลาวินเฮร์ชจวนิน Activa 125อารอนชกตานี่อามาสเบอร์กับ 100cc นี่อันนู้นลูกอ่ะ 110cc อันนั้นทักตา 110cc จาร์คัน Activa คันเสียมา 2019 ในทรีน Activa 125อินอารอนเบลตานี่ที่เห็น Activa 110cc ค่ะอลาอมทัวอามาโรชู 125cc อินอารอนเบลตา Activa จักจีจู่ๆตัวน่ะการนอนรีวิวตัวฮีอันนี้โดนตานี่ตัวน่ะมีเพย์ฮีจู OBD2 version นั่นที่ latest โมอัธาร์เบอร์ตัวน่ะมีฮี2024 กุมตัวลมาอันรีลิสอันนี้จวน2025ฝากนี่กันหัวเวชเจ้าตา2019นั้นมีแต่เนี่ยขันนี้จุดที่ลุตุกินเมลฮีอะไรดังลำแล้วอามาร์จูอิเล็กทรอนิกส์ลมาเตที่จะช่างจังการนั้นช่างอารอนเกนเบล่าจู่เองอังจีนเงี้ยมามีแต่เนี่ยเราดังลำโตเลยเองอังจีจังการเงี้ยนี่ติค่ะกันเอ็นโดนนี่ Activa อันนั้นเสียมาสักเบอร์โมเดลมาสักเบอร์ first generation ค่ะ core values โมอันนี้นะ company Activa อันเสียมชนะอันนั้นสวยเบอร์จู่มีตำจอกเต้นสกูตเตอร์ชัดตักอันเลยเทตูร์รอนดาชวนตัวมาจุดตาชวนินสกูตเตอร์ไม่นี่เรา practicality โมมันจังกายเทตูร์สกูตเตอร์รอนดาชวนตัวมาจู่first generation Activa คันนี้generation ช่างจู่อารอนเก่งเตลโชว์เฟกะจวนตัวนั้นมีพอเห็นจู่อารอนเก่งโชว์เตลเซลโดนะเองอังเลเวลจีอินเงอัตรังกายนั่นเตอารอนเบลชาโมโมเดลมาสานเนนขันหันขาคินินตีเตค่ะกันเอ็นโชว์เซลโดนะจวนอาทิลรอนเก่งเตลกันสวยดูว่าจู่generation มาสานเลตุนมา Activa 125อินโลมูโตเตเนนขันเมรตักฮิจู่ตีงเตจีมินดังลำโลฉันจู่ Honda เฮียนเมลีอันที่ดังลำไม่พัลโลจู่ทวีเดียวแค่ขันช่วยตายละเฮ้มิโซเดฮิจู่กันทิลดูดันที่ดังลำไม่มาทิลทาร์เลอันนี้ดันพุ่งรุนทักดังลำโมเดลมาสาเนน่ะดังลำได้ค่ะกันดูดานันนี่อามาเราจู่พายอะไรมุนดังจนินอันนี้พุ่ง Activa อันนี้จนินเบสโลกเละอันมานี่อะไรตัวเตขานิน Activa อันที่จนินจุดที่อังจุอันนี้ตัวนี้เมลแต่พอจุดที่อันเดียวจนินตัวนี้ตีค่ะริลรัวสวงตัวโลกน่ะอันเราเนี่ยเมลดังลำลุตุกเละที่ดังลำลุตุกอันด่าชัวจนินเซลส์เอฟเฟกต์เบสให้ทัดเมจูวังจนิน Honda เฮียนอินเดียรัมเฮียนชัดเจนไม่ว่า Activa ให้อินเดียรัมตานะเสียมันนี่จูวังจนินเมลฮีอันนั้นทักดังลำไม่เรามาเสอันนั้นที่จังกังเฉาเช็ดหุ่นเราจังกังเฉาเจละ Activa มาสับเบอร์โมเดลเต้นเนี่ยจนตัวนั้นมีได้จูดังลำได้โตไม่เราจูActivaนี่นะเมลฮีจุดที่จนเราดังลำจงเราจังกังเฉาได้โตมาเสActivaนี่ที่ทั่วกันละเอียดง่อยจุดที่เจ้าจนินกันเปย์ลูกงาเฮ้ย Honda เฮียนี่สกูตเตอร์ประคัดอันนั้นด่าโชคตัว Grazia 125โมอัตราครบไหมอ่ะมิโซรัมเพย์จนชาลักลวิวอามาเราจูมุนดังอ่ะข้าชาลักลเทตัดเราไหมอ่ะ Honda เฮียนี่ Dio สกูตเตอร์อันนี้สานี่ข้าสกูตเตอร์ข้าชาลักลครบไหมอ่ะอามาเราจู 110cc เจ้านี่อ่ะ Activa 110cc จูอมเท่ามาเส Dio 110cc ข้าจุดเล่มาเลี้ยโรลเล่มเดียวตัวเสียมันนี่จวนตั้งแต่กิน 110cc จูengine ที่อัจฉริยะเรา125cc เตอมเวทให้เสียจุดที่ขัดตีขันอันนั้น request ตั้มนัสจุดที่จวนนิน Grazia นั้นด่าชกตาอามาเราจู Grazia ขันชัดชัดให้ตัดเราไม่อินเดียรัมปุ่มอัฟลปามิโซรัมเฮียนอันเสียจะทวีว่าเสมิโซรัมตีเราจวนมุนดังจวนนินอันชัดชัดเล่มเราจวนจู Grazia 125จูเมลเล่มมันนนตีดังละมา Dio 125ตีนั่นชกตาตัวน่ะจนสักการเล่แต่มันนี่จู่ๆกันสวยลุเจ้านั่นฉันจู่เมลนี่พุ่งDioอันที่ข้าจวนินDioขันเบสซ่าอันเราในตัวDioจู่อัชชาเปโตรเลเฮลว่าจุดที่ขัดที่จากเดิมเล็กเวอร์ชันจู่ Dio 125ขัดที่ข้าจวนั้นลุงอ้อยอามาเราจู่ Grazia ที่ข้าจวนินที่ดังได้อังคานินอันนั้นเองเลยตุตั้มโซขันพายมีที่ขันอันไงลัดวางอินฟลอปตาโหลดลิงเทโลDio 125ที่จนชันเลดดูขัดที่เท่าขานินตัวนั้นเห็น Activa 125ฟันนี้
generation tam taka chuak to tuna 6 generation ani meka hei hianin a hmami te nen kha chon danglam na lian tuk thil tam tak arong keng to ma se ani dan phung pa ngai heta core values kan ti mo man deu scooter man tangkai thei deu kha anron kalsan lo heta i activa hi chon chu eng angchia tangkai nge nia eng angchia tha nge ni mizoram tan ti te surin ta hen kanon in hungchu ve ta ni scooter chanchin takta kan lu main kan pen le lek du chu activa eng angchia hlotling nge ni india rama hen han en lokila activa first generation a generation masaber model masaber kha an launch kumin singa sanga an shal kan ti ha hi pin kan soya chon huna local chhozela november sangni somni pali statistics kan en chuanin thakata november thachung chok khan noi ni sangruk zariat somli pali an thalni activa ringot kha mo chuwang chuanin scooter hlotling buru takmai india rama scooter hlotling ber ani renga alani chhozel dona chuan chu 2023 an shal an sales zat icon 5.5% velin an sales kha punga november sangni somni pathuma khan nuai kha singko sangruk le somnga panga an thala november sangni somni palia khanin nuai ni sangruk zariat somli pali an thalani chuan honda activa hi scooter makta duai shal kai masak ber ania an launch tira tangin tunthlang hianin makta duai ni le point nga vel activa scooter hi an lo shal to ni a chet wang chu ni don lo ti chu chiang phot maya chuan heta a core values a hanan chhut le taila scooter man tak chuanin a tangkai na tur tam tak ron king tel si mitam jok rilrem tura a styling po anon ti simple de hlek thil engamo changkang le tleirol lem tura te velu tuka ron siam ani chi alawa chu a hlotlin na thuru kha alan rengem tu na latest generation a hen kan chui so don ta ni chuan a scooter a hen kan lu tawang ahma saberin a meliat enila ala activa ngoi maya activa ni na khala bo chung lawa malama led headlight moi tak rong hi chiruk a oma tunami hi phutin rong dewania hetiang rong hi tunla ya chonin a in sap tong takin mo a in view hetiang rong hin ron war view a sente dumte a warte po oma moi tak chuan chu ba ka chon hetlai a chung a panel ho hi an ron ti uk veka si thin ron ti uk pheiboka hi tunla ya chonin honda chok ni lo suzuki te la midang dang pon tlema ati a mel man to deu hlek tura andu mo premium looks anti thin angkha an pek du chonin hetiang lai borvel hi anron ti uk thina keima personally chonin kanal ti dan chu ani che lawa adum de khan ni jok ta se ana zong mo kalo ti me ma se an scooter dang sim zong kha adum ve ka chu wang chonin hi kan flagship mo kan scooter nei thatle kan chuan vo scooter ani an ti na deu niang chu line ron ti uk phei ve ka kha amit chuti kham hau lawa anal viewa au lampang nal ti tan chonin chuan hemi rong phutin rong ten en te po hian a in pe ang rang viewa chuan thildanga kan kal lenga tunami in aron nei tharta ka chu TFT display en tia TFT chu thin film transistor tina ni meita I hemi LCD liquid crystal display pangai color ho ai hianin TFT chu alang fia zo ka ni thara te a angle sang antenna si zonga ni naron en deu nunglam tanga ni pochunga kanan tlan khating zonga hanin a fia bi ka chuanin he TFT display a hianin thil changkang tak tha tak atam maya touchscreen ni lawa he kan thria danga ya chuan khami achunga thil tam tak kha hemi toggle switch an ti me asira hian handlebar avela ma hianin switch om ta khami video game control na ang deu hinia tian ti zung khana lu zunga chuan a me theilawa hi me turang deu hian oma me turani lawa pheizel khan ti khan kan du na khana lu theita a display hi moi khop maya en nuama hemi hetia kan en maya lang thei tur hi thil chang set thei ama antenna trip a le b me chu theina da theya kan average mileage mo kan atui he zong asan pa petrol pamatia wa thuna wa chut ngai lo khan average amin lo khai khom sak thei tun kha ting the kha ati lan the chon engine rpm hei poimol to ka scooter tamzo khian engine rpm hi nei lawa chuti zat rpm a chon maximum power pe chu chuti zat rpm a chonin maximum torque a pe chu kan ti thina scooter a hi chon ari dana tang khan chu de le kangai ta chanchu atamzo kin engine rpm nei lo wang ta hi chon an nei ta ni chon khatiang zong ba ka khan thil dang tam tak sanate le a da chho thei tam tak oma ma se ada chho tu ra kha atam lu to ka voile khata avaya da chho chonin
ai na har don chu wang chuanin select thein an ron da ta ni select don chuanin helai a toggle switch phenga tia kan hetlaya video kan hu thei ang hianin gear lem a hianin kan kala kan lu tanga a hring ho zong hi heta default settings a hetia speedometer han en maya ka da chu du sa ka select sa anita heng hi du lo chuan a ai poi mo ngai poi mo zo kan nei chuanin a hring sa zona kan kal hian hring kha a bo chuanin kha default settings a speedometer a hen ron lang to don lo ti na ni ta toggle switch atang zel hianin ti khanin kan du kha kan ngai poi mo ho kha default settings in tia switch kan off kan on chia speedometer a ron lang tura khan me cho chok ngai lawin han ron lang don ni chuan helaya default settings a ron lang lo hi a chunga mi khain en du chuan helai settings a than pa lu kol khan a en thei vek thawa chuan chu aron kentel changkang tuk pakhat ania bluetooth connectivity an neya khatin zong kha chu awain kan soi to lawang atlang lon tlang pui a real time weather update anei theya ro su don lo ko dur don nge don lo mo bluetooth connectivity an nei zong kha chu ta hian ti thei veka kha ka chu kan soi to long chuan chu ba ka chuanin smart key anei ta ni smart key om je chu eta chabi thunna tran pa kha om to lawa hi Honda in an ron war khop maya a thatna chan chu heti ang remote mang ho hi chu aruk har mmb ka chu thavio dona chuan a smart key thoda na he remote ani meita a remote atang hianin mita sompanga vela train antenna phaya te chonin a phaya chu pon lo heta po hian chapchar kut ate khoi amoni thil function a han kal don taila scooter lo om tur mai ni khata hanin Activa 125 tho poi ta rong ong chi heti rong chi alo om ve tur theya khoi ber ngei ta han zon don khan remote han me keu khanin mita sompanga vel tang chon remote hi manta chon signal light ron eng zewanga chon khata tang khan scooter omna khai shmei thei don ta chon chuba ka chon immobilizer oma ta hianin a chabi tel lo hi chon anung thei lo to pani ruk an phur dai ten ni lo chon ruk thei lo chuk ani ta chon chabi thoda na hi helai hianin kan hmu thei ang hian switch a khan pa chabi zu her luna kha om lawa ma se her tur om ta chabi hi hetia han her top hi nia hian ama saberai her hianin seat le fuel ain ziaka chuan hela asi thi asira tang hian hetia me khep hianin ain hong mai ta thang rang khop mai thidana polian tham viawa chuan achung zo ka hian fuel ti khan atung lama heta hianin petrol thunna oma me khan hemi chin hi ain hong ta petrol an thun thei dona petrol hi lita nga le point thuma lenga engine start tur hi chuanin me tu mangai ta ni asi thong tur ngo chon petlum khara ngai lawa me tlum pa nor khan engine in start thei don ta ti khan thakop maya chuan soitong khan immobilizer om ta chuan chon ru ka har don ema hei a remote hi nangmani I kalpui dei chonin ti wangai na om don lo ni chuan helai hnuai hian kan suktanga hei a floorboard hi zau khop maya gas bura leng hala gas la du tan mi zong gas hi kan phur kher lo amaro chu gas alen to chuanin thil tam tak a phur thei don ti kha cheng sa ni chuan helai hian asira hianin hu ka oma hu khi pahni oma helai hnuai hian om boka helai hian om boka scooter tam takin hu ka nei amaro chu atang kai da nain anglo then ka chu hetia kom to phi ni polythene han ba ti la helai hianin loose deu leka a polythene thruya kha ahanin ba chonin a so pa khan la in lang chok da ya atla dai theini hei chu hei hetia a chin hi spring loaded ania a chin hi hetia po kaw lo chuanin a chunga thil kan zu ba lu to chon thingong zong mai tla chok thei to don lo chuan thil lian deuh kan phur don khan hei hi nem thele mai thei ni ta hetiang chi hian a hnuai hian helai hian om boka thakop mai asira hian helai hian USB C to C charger oma chuan a hnuai hian thil dana om ve ta ni helai thil dana ron siamna chan ber ni oma lang chu phone kan charge pa in phone dana tur ani mela chu bak chu thil hi a leng tam vak lo a thuk vak lo a lian vak bok lo a china nei bok lo a du khop lo tlem chu kan nei ve hei a hianin lian tham deuh lakin thil dana te hin siam se veilama chau thil dana hi om ta dinglama te hen om tel thei ta se du tu sam chu ani donin ka hria Samsung chuan tunlai thiamna AI energy mode mangaduan fridge thale changkang aron chop chhuak ta kan thil da tur zero adjust me theile achunga ei tur kan da te lo chin che in asiam dan tur thlengin aron tar lang theani atiat pui rawa achung zaw le lengnim jok po oma Samsung chawina an siam wind free AC 15 meters live ong dai the current hello enkol nuam le T5 me the po omboke Dibong and Sons authorized distributor for Samsung chuan asi ta hen kan phenga asi thai asi chanjong hi 712 mm ania
fit nga le inchi sari vel kania bob sen nal tok tak mo kain ra khal phazan jana ke pahni hi aphek thlapin kain ra khal theini chu wang chon si thi chu sang lo hle a chon a si thi sei thang rang view boka puitling pahni kan in phura kan thol nom tok view a akara hen no pam pakhat la zeb doni la ajivel tho chong karinga kan la ling theyang chon engine hi smart motor generator kan tiang chin nei khania enhanced smart power an tia ESP mo chu chuanin engine helaya self starterin aron thoi vir riboi boi kha om to lawa me khep khan nung ma chu ba ka chon engine chunga vir apat vir zong zong kha anal theyang berin anon siama chu wang chonin a engine hi 125cc a chonin chakber chu ni lawa ma se I anal tha angreng khop maya khal nuam ber pol kati ania nichina akor value kha kan chu drang anga ya Honda hianin he scooter hi eng ti kong zong main a ber tur ang hian ron siam tum chi alo mancho kati amaro chu 90% vel ang a criteria zong zong a chak zong te a moi zong te a man tang kai thei zong kati khat 90% ang vel scooter dang ne na te in ai sang hret te pon yan thil then khata chun aman hi atopa kan soidona aman ne na in phulu tuk tak mai khan ron siam antuma an siam mek boka chu ala ni zelem ti khatuna hen kan chu chhozel don ni a khan san jong hi 162 mm ania inchi sin ron soijok te hre thiam hare mai mm chui ron ti kha in om no la chu wang chonin inchi chuan inchi rukle point thum ani a khan san jong helai at noi a taw har jong hi ground clearance chu a thapa ngai viau ni kan te sung zong voi khan ma anoi hi kan taw lo chuan a scooter rizong hi quintal khat le kg sari ania 125cc a chon zang ber chu ni lo quintal khat borvel te quintal khat le kg ni ti borvel te tambai quintal khat le kg sari ania a rit pol chu ani mai theya amaro chu awei thi akeng thiam angrang khop maya performance a po a rit ti na ang zong chi ang hoi zong khanin hei chu rit belbul MIT ang zong khanin kanan khalkol na zong a hian engma feel lo khatiang zong khan chon ari zong hi engine ang lut tha tonga engine hi 4 stroke single cylinder ania 123.92cc ania 125 anga class ania chu chuanin 8.4 PS 6500 rpm maximum power pe choka chuan 10.5 Nm maximum torque kha 5000 rpm pe chok ve thung bokani ake hi 90/90 12 inch malama hnunglama 90/100 10 inch ani ve thungta adis hi malama 190 mm nunglam hi drum 130 mm ani ve thunga o suspension le a brake performance a hen han lu thanga lo loila engine a te chon nakina kan lu chho thawanga he scooter khalan nu pangai view maya Honda scooter ho hi brake fail ti vela hianin soi thom a tam ka hrebak lowa ka hriat lo wang te po ani mai theya ka experience to chom voi khama brake la fail lowa chon he ta core values kan soi to ang khanin thil hi a brake te po a lian ber le a changkang ber anon manglo ma se a practical sartong takin mo a tangkai tlat a fail khat khop mai chu Honda in thilanon siam dan kalmang ani tlat mai ni chon tire ta po hi a lian pui ang khanon mang chung lawa i pangai viewa 90/90 12 inch malama nunglama 90/100 10 inch a tire anron man le khati ang zong ka a suspension ten en hian combination a thatok viewa grip po tha a nunglam pang hi a so na hretem o katia in phur chon dum tok chia hei hi tunlai scooter trend de lekania tunlai scooter kan test de zong hi anung lampang hi aso na hret kan tivek a chanju in phur anon hisap ani scooter reng a hian in phur chon adik to khlom khop maya in phur lo chonin tire pressure recommended a hian chete ati niam hret hian adik tlang puya amaro chu kha chu in advice chi vak ani khelo mai theya chanju mani in tlan reng lo ta rideu in phur khanin anung lampang tire kha lo sawak wak thei tain lo ti niam lu tuk chon tin scooter reng chu anung lama engine thut wang hian tire thep khan performance adang lam hal veka a chak lo ma big bok bike ke nung thep deu hret ai chon scooter ke nung thep chu a chak dan adang lam lu tuk a engine performance kha aron effect ngal vek a chan chu nunga engine thut wangin anung ke thep pe chon tlan lui thei mi lo tire hiron chak chok ngal zel khatiang khop khanin tire pressure apoi mo chu wang chonin recommended ang charcharing kan khala recommended ang kha chon a so hi mani chon tang ve hret so na over deu chu ni lo ma se tang ve hret chon a brake kha ka soi to a vai khat ma a fail ni lowin chaptong tain a fail den ti thin mo a brake a fail ma a niam tu tol ang chi kha ka tiang kha engma kan te sung jong hen om lo khu
chite chuka khonin chite chukhan ti mela am venga tanga chite pan na khon khulai khu break fail du mma chu wang chon khulai khon kan te zia in phurin kan nu thla pain ti kha kan ti thlavela a break nim tu to lang kha voi khan ma om lo a veng mazat tian kan tlan ko la eng tin ma adang lam lo a break kha chuan chu ai chuk le a veng hlui atanga college veng pan na kanin phur thale ta po chonin muang theng bereng kan tan thlan ti thlavela chu ta po chonin a break kha soisel na pakhat ma kan nei chung lo hei helai a hianin I me khepa engine nu hal thei aron ken to wang khanin automatic start stop aron kenga chu du lo chon a off thei boka hei tiangan tlanta re lo te traffic jam adengan dingta amai na ron thita safe lek hel ngai lo khan ti hel khan tlan le me du lai scooter tamjok chon na rong keng to hemi bi ka he chonin du khoplon tlem kan nei chu Honda yan petrol he lo ti ran tum lu tung mon cho ka tia a thi du khop maya kan ding le kan din chian ma ten lo thia chon throttle he za khan nung le khal tho amaro chu khatiang hei du lai traffic jam te chu kal chet kan ding le kal le che ka ti han a lo thi sek maya a thar tir lai chonin battery te la that lai chonin problem om kher lawang amaro chu ni khata kan chu khan voi za chuang ain crank kat maya khatianga ni tin kan ti don chonin nakina chon battery te tur ve thengi mo ti kha ngai tu na chon lok om ve me meya amaro chu khami features kan du lo chon hei helai henin hemi off hianin kan tan chung jong khan hetiang features nei lo ang tho khan din pon thi to big chung lo mo tiang khan ni vele thung tho ta khalai ka chu changkan nei na rong kentel phaira ma chonin traffic light ta andinga chon khatia din char minute khaten dinga khati khami chunga petrol lo e char ai chon athia chon tan donin heran tan le ta ke ni a chon kan kal le ka kan ding le thireng no ta tin abik ta kong chu ka tlan khan throttle kat off vele khan alo thi man zel ta engine brake an man don khanin athi phali tuk deuh le ka helai chu du khop lo tlem kan nei ve chon engine performance a khan han lu taila 125cc a chonin a phi na ber chu ni hau lo engine anon siam dan thrim mai hi tlan fu kha tinga han ti deuh vuk tura siam ani lowa Honda reng chu thatna deuh pakhata nei chu scooter jon atang thei fu ta nei tlan vak atlan chak vak thei chung lo ma se fu ta nei hi makka di khop maya 125cc chak ve deuh ang kan ngai khan college venga tanga veng hlui chona chho mang kheng khu pahni kanin phura train kha chom min zo lo tlat he scooter ri han tlana han her deuh to kham pick up nei deuh min phi wo ang kha chu ani hau lo ma se pahni kanin phur chowa kan combine weight thi kg za somnga le claim velania za somnga panga za somnga por bor velenta min phur chuak chho zo ve ka khulai kong khu mani de lokhan an resurface alcadra khun luan thara ma ai khanin alaya drain kalna lai khumi enge thir an pha te khu akhor ta reu maya alcadran vur vum le tak wang khan tin ama hrim go achung alcadran chhun thar wang khan a chho ta reu me tu ma ai khan chuti chung bo jon pahni min la phur chuak chawa ka soi to ang khanin tan vut a khatia tan fu I phi dor ang kha chu ani hau lo ma se atan de da ri hamin nuk chuak chho zo veka khalai kha core values mo Honda in Activa anon siam tira man tang kai thei tur scooter anti ne lai taka kha ala digreng ani ti kha he model a hian chiang takin alang chho thei ta chon kan te sung jong hianin kong chang in phur lo ten chuk chok kan te san sa khop maya ta chonin petrol in an zong hi chorolin litar khatin kilometer somli atlan theya eta atira Activa masaber anon siam chan kha ala dik chho zelani mo step by step in khal nom pa ngai man tang kai thei deuh tui he lo khati zong khala ron nei chho zel ta ni chuan amana kan lu chho tanga Activa OBD2 an tia tunami hi OBD2 omzia chu review dang ha kan soingun to OBD ti veli ka soi vak to lawanga sensor tam tak aron keng thara abi takin emission norms thar ron cho ze tuna BS6 baka BS6 phase 2 kan mang to khami phase 2 ron paltlang tur khanin thil chang tam tak lir theya hen ron da thar angai ta chuanin abi takin emission norms dan thar paltlang thei tur khanin I akhu chuak kha borok thiang hlim zo ka pek chhonga ya chon sensor sang anon belangai ta BS6 phase 2 in an nei tur big ang khathil tam tak oma chu tiang tu chon hei hi anon design thara lir theita na engine oil tha hindu chon Castrol company CM hi belchian tlaw viawang anni hi
kumza som ni pangalai heng engine oil le akai noi chi sang lo siam to an nia scooter tan ania mo bike tan ania mo motor tan po engine oil chi sang thatak tak an nia tin engine oil in akai noi thil dang chi sang bike chain ti faina te ti mom na te tin thil chi sang a man tang kai thei tur anti rust spray te pon nia chuba ka chon brake oil te fork oil te an nei boka engine oil a hian chi sang an nga khop maya engine oil man to tak lei thei lo tan man tlom si thasi an nei boka chatiang bukin scooter tan po aman to le man tlom fully synthetic le semi synthetic te an nei vekani motor tan po chi sang om heng oil te hi leidu tan le zo chong du tan helai number kan da chua hian Thangrum and Sons contact mai thei an ni e contest model hi Activa 125 a chona to berani Activa 125 Smart 2B hantia chu on road price chu noi khat sing ni sang ni zathum le cheng riat ani on road kan ti hian insurance le registration zong pek vek to nuwa noi khat sing ni sang ni zathum le cheng riat manania chuan Activa 125 tlomber chu Activa 125 this 2B ti ania chu on road price noi khat sing khat sang riat za som li pakua ani Activa hianin pat lampang harsan na pakhat ma a umlowa tuna hri chuan tin Honda lampang hi scooter part a hian an chak khop maya bike lama po hian spare parts le servicing lampang a po hian an thato khat viawa an model nei lai an zot lai mek hawa hi chuanin spare parts ama harsan na umlo mai ba ka servicing lampang po pangai taka kalpui ani first generation Activa engangin ngen non siam man tangkai thei tur mo mitam zok lem tur chuan man deuh chu che chu hei hi alani ta ni scooter stylish ber ani lo 125cc scooter helaya market hawa hianin aphi na ber le pickup nei tha ber ani lo amai ro chu ahman tangkai thei angzo a han bungro phur tam thei ber pol khal nuam pa ngai input nuam atui he lo si chuan heng scooter te hi zote Honda Red Wing kan ti maya son so chaltlang ro ta sonin an hung tu armaya book kerngai lawin free sale tu te pon ne me the chon tu na mi hi an demo ania demo kan ti chonin khalchin turan da chua hei nge hi iwa kalanga iwa khalchin veang ka soi hi adik chem ti te po kha nangma ngein ahmuna wachi vela a thain ka hre helaya kan soi rungot thi chu inron fak veka I a thalo na lai pon soi du ngai lawan te diktak chuan tun laia lir thei tamjok te hi tamjok pon lo a zong za vai deuh tho hianin chedeu hi tu man non da chok ngai to lawa market a hian market thi competition sang ma chu wang chon scooter ni mo bike ni mo motor ni mo 125cc category a he scooter hi thu tur ani 125cc dang tenen khai khina chelu tuk tur ang scooter kha chu engti kongjong main Honda company hian anon da chok don lo ti kha hriatangai amaro chu thatna lai bi ka neya du khop lo na lai te po a om ve theang a mel te in enila man lai Activa nen khan alain ang reng maya a mel LED headlight ti te khati zong kha aron changkang to ma se a Activa ni na kha ala bo chong lo a bo lon chan ka soi to thren kha chon a meli ani num to point ti ve thei chu wang chonin a mizo de chu kan mi ta lera mel changkang de te hi khanan du de kher ta ni khatiang ang mel stylish de le rong la de le khati ang chi du tan chon he hi inta tur ani kherlo mai theya ama ro jun ni tina scooter pangtan thil phutun ngai changa han phur mai thei input tu na ngai changa input mai thei chon kong chuk deuh le chho deuh kal angai changa han chuk lok te nem te ti vel ngai lo ang chi liter khata kilometer som li tlan thei mo kong phe a ringo chon tan phe ulang chon som li panga chu tlan jan nang ai man dan na zerin inkal inve kal than dan na zerin somnga po liter khatin akai chho thok thei chu tiang ang khopa tui he lo chu ania chon Honda scooter te hi engine atlo tlang puya ari a nok lawa chuan a en kola ha dam boka amana laman a chung chu Honda in Activa an siam na chan kha in ngai pui mo ni chonin scooter in leidonin Activa 125 tu na tharber OBD2 version hi in ta tur ani mai the ani don lo thachien turin Honda Red Wing a mun nge ya va bel chiang vero le ole kha Honda Activa 125 OBD2 version kan review thei chu nia thli tu te hin vai chunga lom thu kan soe kan lome us